talofa ma whaawheloa i atu i le nei fo'i a sofou i le alofa ma le anga le lei o lo tātou tapa'au i le langi. Ma lo le soifua manuia ma le langi mamā ia i le ia maualunga si o tātou o tunuu ua mawhai fo'i ona maua le nei avanoa tātou te toe whelo ai ai le se whaupoponga o le tātou pulkalame masani o stofi taitasi le ngaluenga o le leinga mo tangatauma. Ai si o tātou te talo. Le atua mamana lo mātou ta mai. Le atua alofa, le atua siri ese. Le atua whaamaoni, le atua matautia. Le atua manumalo, le atua siri ese. E ifo mea uma na e whaia. E alalanga fo'i le lalolangi uma. Tau atu lo mata ngofie. Tau atu lo siri ese. I vi i mawhaafita i atu, i lau pule, i lo alofa ma lo wanga le lei. Mātou te whape atu i le nei aso le atua whaafitai tele lava. Tu mau atu ia te oe le vi inga, le whaamanu ma le whanetanga. Nei se i o i le whaavavau lava. Tō maia lau pule i le nei tae au. Fio maia e ala i le mana o lau nganga pa ia. Se ia e soani le lufina o lau upu i le nei aso. Se i o mātou maua se whaalumanga tāua. Soani ai la mātou savalinga i le nei o langa le tūmau. Whamanuia si o mātou atu nuu mai lava i maunga te tele se i o i maunga ite. Whamanuia fo i lau nuu pa ia o Israelu tama. Whamanuia au na tutofi tama. Whamanuia ta i o si o mātou atu nuu. Whamanuia fo i le tapua inga anai o mātou tama ma tina mātutua i maota malawa. Whamanuia sa moa lo whengai matiu te mawhaiwa. Tō mai alau pule malowanga le lei whamanuia nei o mātou tangata. Whamanuia fo i le alu o lau tala le lei le nei aso. Tō whasi le taua whaale anganga. Ia Manumalo ina ni anganga se tele molo malo. Ai atu maupea le to i lalo popo ma le whaia ina o le ti apolo mana au. I le suafa Manumalo Yesu Keriso. Sau le mea nei mai mato uma i le toto le tama i mamoe. Tau tai mai lau a fio i le fōlaunga si o mato watu nuu i le nei aso. E manuia ai tiu te mawhaiva ua e tutofi ai i mato. Whaamatala ina lau upu tama. I se awala whaingo fie ma se awala malamalama. Nei a mato tofu whaalumanga i le nei aso. Vi ia oe on olo suafa Yesu. Amen. Ia e toe whaafeilo ai fo i whaatalo whatu malo le so i fua manuia ma le langi e ma. Malo fo i le folau, malo le onu sai, malo le loto tele, malo fo i le whaatamatane, i tiute fo i ma whaiva ua walauina i tātou. Whaupoponga fo i le nei o le tātou pulkalame masani a stofi taitasi. Le ngaluenga o le leinga mō tangatauma. Di ia le atua. Whaua o le tātou tusi whaitau. Ngaluenga le ua apostolo. Ia o le mata upu muli po le mata upu fo i. E luas fulma le valu. Lea ua tātou wo iai i le nei fo i aso. Ma o le whai unga i fo i lea. O le whaamasinonga o le apostolo Paulo. Pei lava na tātou tuli mai lava i le amatanga. Tua inga, molianga, ai le ai se whaamaonianga. Ai le whai unga o le nei whaamasinonga i le mata upu muli o le tusi o ngā luenga.
ua tātou mai tau wina ai. O ai lea na lafi mai tua o nei tau pulepulenga uma. O ai sai tua o nei tau pulepulenga ma plan ma mea uma na tau ma whai ai lava ina ia fasiotia le apostolo. Ina ia vao ia le tala le lei ia Yesu Keriso. Tala o le malo le atua. O ai lea na itua o nei tau pulepulenga. Na sai ai pea le nei apostolo, ma noa ai pea o na lima i filifili ua mea. Ai le ai se sala e te tau ai o na noa tia. O i fo i ua manino ai Samoa, i lau whaafafonga mai, ma la tātou sue ma le whaitau watu i le upu a le atua. So o se ngaluenga leanga, so o se mea leanga, so o se awala pepelo, so o se awala pio mani tau pulenga le sao. O ngaluenga leanga uma ia le tiapolo. Pe i lavon amata mai ai le nei whaasoa o le taua whaaleanganga. O lo tātou taua i pea i lea aso ma le aso. Lea ua whai uina le whamasinonga o Paulo i le mata upu muli. O le tusi o ngaluenga. Ma ua mauti noa i le o loo ngalue mai tua. Lea nganga lea. O loo moli maua i Paulo i le tusi a Efeso. Lea nganga lea o loo ngalue nei tua. O e whaalongo ngata. O e le fia whaalongo i le fionga pa ia le atua. E o loo maa pea o latou loto. Matutuli pea o latou talinga. Ma le fia whaalongo matalia ina le upu a le atua. O i latou le na o loo matua ta fili sau noa ai. Sa tani mana au. Ina ia tau nuu ai lava le latou misiona. Ina ia ngaoi oe. Ina ia fasi oe. Ina ia whaumatia oe. Ai na sau Yesu Keriso. Ina ia tātou maua le ola. Ma ia maua atili ai lava. Di ia le atua. Ai o le tātou woloa. I le tātou tusi whaitau. Po le mata upu muli fo'i o le tusi o ngaruenga. Ai maise fo'i ni au po ni. A manatu tā ua manatu e whai u iai le nei whamasinonga. Pe ona tu ina atu i luma o lo tātou screen. O i latou uma na whātua matalia Yesu Keriso. Na ia watu iai le manuia mata ua i latou o whanau a le atua. Po o a lava ngai o inga le ti apolo e tau mawhai e le peti mawhaaleanga lo wola ma lo soifua. A e tātou te whawhetai le Manumalo Keriso. Tali tonu a tātou toe tutu ma tātou toe Manumalo ai fo. Di ia le atua. Ngaluenga o lona mata upu e luas fulu malevalo. Ia ole a whaitau ina fo inisi o whai upu. Whapena o na whaawau ai. Ia ma whaumai fo i le mata upu po le tusi o ngaluenga. Pe i lava ona tātou whaawau mai ai. Mana tua, ia le mata upu e luas fulu malefitu i le fola watu a le apostolo. Ai maise fo i o fita ma le taitai au na momoli ia te iei Roma. Na whātia ai i lātou i lunga o le vasa. Ona o le leu si tai fo i le apopoa inga le apostolo ina ia aua nei fola. Ai na avea fo i mea ti ngā. Na avea whainga tā ma whao le folonga. Na whaalia ai fo i le silisili ese o le mana o le atua. O lo o whaatua iai le apostolo. Na avea maala o le whaolatanga ia i latou umana malanga i le waa. Na latou i loa ai le silisili ese o lo atua. Ma lo tātou atua o lo tātou whaatua ma tali tonu iai. Lea lava na iua i lava. Na whai ai Paulo e le ai se laulu e le ai se ola e mai mau. Ai whaalea o ngā ina le waa. Lea na whaautu i nai le tātou polkalami le nawa iasu. Ia e tu mau pea i le waa o le whaolatanga. E whaola ina ai.
e taumata lo wola le usta'i i le atua. Ia, au naha o lo watu ai foi na inisi manatu au tu o le nei whamasinonga ua whai wina i le aso. Ua umarikeis, ua matua Koko Guku o Sakagi, a ua Manumalo Keriso Yesu. Li ia le atua. Faita wina, ua sao atu i lātou o na iloa lea o me lika le inoa le motu. Ua ma eu lava le alofa mai o le nu ese ia i mātou. Awa ma lātou talia, awa ua lātou tafu le afi, ma talia mai i mātou umalava, ona o le timunga na tō ifo ma le malungu. Ua whaaputu e Paulo le avenga fafie, a whaahee i le afi, ona saua i le o le ngata uongo, ona o le vevela ma pipii i lona lima. Amen. Ona saua i lea o le ngata uono, ona o le vevela ma pipii i lona lima. Le ata manino o le ti apolo sa tani o lana toe tau mawhainga muli muli la valea. Pe ona tu inatu i lunga o lo whaautalaina, the devil was behind Paul's case. Pei lava on tu inatu so se mea leanga, so se tau pule pulenga leanga, so se faufaunga leanga e tau mawhai, e wha leanga i nai se tamali inga o se au nā lea tua. Po se tangata o lo tu lai pea mo le ami o tonua lea tua, o ai lenga lue mai tua, o le ti apolo. Pei fo yon whai atu mai lava i mata upu, sa tu lai mai ai Paulo, i le naunau watu o iutaia, fasioti, wa le tau o na toe ola le nei tangata i lunga o le whonga ele ele. Ma tau ma whai e sai ma whaafale pui pui, le nei tangata, e au noa ma se mafua anga tatau. A olo o tū pea o ia e momoli, le fina ngalo le atua e ala i lo wali i whaola o Yesu Keriso. Ma le moli mawina o le whatua tua i a te ia e te whaola i nai. I ia le atua. Lea, ua o mai i, wa tau nuu lava le whainga malanga ma le saunga le mu. A o lana to e tau ma whainga lava lea. Ma mai ua sau le ngata uono, ona o le vevela mapipii i lona lima. Fai mai le moli maua i lātou na iai. Ua vaai mai le nuu ese i le mea fe ai o tau wifo i lona lima. Ona fe tau tala hai lea o i lātou. O le fasioti tangata lava le nā. E ui lava ina ua sao o ia mai le sami. Ai le mawhai i le toa sā o na ola o ia. Amen. E malama le lei tangata o nei nuu i le toa sā o le atua e ho'o i le tangata a mi o leanga. Pei fo i ona wha mafa i le apostolo i le taimi o lona wha masinonga i luma o le wha masino i a Filiki. Na ia wha manatu i a Filiki awan i ngalo i a te oe le ami o tonu a le atua. Whaia le mea moni ma le ami o le lei. Awan i ngalo i a te oe Filiki le wha masinonga atali. Lea fo i ua whamasino i nā i e tangata, ina ua lātou wa aia ua pipi mai le ngata, pe ua mau le ngata i le lima o le apostolo Paulo. Whai mai la lātou whamasinonga o le fasioti tangata le nei tangata. E ui lava ina sao mai le sami, ia whama matangi, ai whamaia ai le mawhai i le toa sā o na ola ai oi. Amen. A ua lulu watu e ia le mea fe ai i le afi. Ua le la ngona se leanga. Amen.
But Paul shook off the snake into the fire and was unharmed. E au noa ma se a whaina. Sorry, Satan. Tā lofa. I lana to e tau ma whainga mai lava. Ina ia whaho o lava le oti i le apostol. Ua le ma whaia e ana tau pule pulenga e awala mai a iuteia. Ao lea lava ua sau lava o ia i le whailonga o le ngata. O lona whailonga lea o le ngata o le ti a polo lea. Ma le o lo leanga. Ai whamai ua lu atu e ia le mea fe ai i le afi. Ua le la ngona se leanga. O i fo i te ilohai. O le unga lea o le ti a polo. O lo fe tamiloa i ne Yesu e se na te aina. A ua tō fia mo ia le afi ma se oli e whaavavau. Vi ia le atua. Ua whaatali i la tō whai e fula pepa u i lalo ma lipiola. A ua leva o na la tō whaatali. A ua iloa atu ua leo o se mea leanga i a te ia. O na li liu lea o la tō manatu. Ua whapeane o se atua lava ia. Vi ia le atua. Amen. Le tali tonunga lea o tangata o lea fo i pitonu. So o se tasi e whapena o na utia i le ngata uongo. O le tangata leanga po o le tangata anga sala. Ua o ia i le whaasala a le atua. Whamai ea sa lato whaatalitali. Pe fula o lona winga wa manino le lei nei tangata e le ai se tasi e sao mai i se ngata uono. Pe au ti ai o ia. Vi ia le atua. Ua lato whaatalitali pe fula pe pa ufo i lalo le apostolo. Ma lipiola. Ai whamai ea ua leva o na lato whaatali. Ua ilohe leo o se mea leanga i a Paulo. O na li liu lea o lato manatu. Ua whapeane o se atua lava o ia. Amene. I ia le atua. Le atua mamana. Le atua mamalu. Le atua matautia. Le atua o apera amo. Le atua o Isaako. Le atua o Yakopo. O le atua fo ile nā. Ua tali tonu iai. Si o tatou atunu. Ma avea ai. Ma whaavae mautu. Ua whaavae i le atua Samoa. I ia le atua. Iai fo ile tali tonunga. O a mea leanga ale ti Apolo. E whaatau nuu aila na misiona ina i o tatou tangata. So se tasi e tuopea ma whaatua tua i le alii o Yesu Keriso. E le ai lava se mea e a whainai. Ai mānaia le whai unga o le nei whai upu. A o latou whaatalitali po le ase mea leanga o le ao o i le apostolo. Ai whamai o na li liu leo o latou manatu. Na i le whaasala a ua latou whapeane o se atua lava le nei tangata. Amene. Vi ia le atua. Wali liu e le atua e avea maala o le whaolatanga. O tau mawhainga uma ale ti Apolo o lo o tau mawhai e whaaleanga i tangata. Ai atu mauma whaatua tua le nā tangata monota lia Yesu Keriso i lona o langa e avea ma awala e li liu ai tangata i le atua. E sui ai manatu o tangata ina ua latou vaaia le a ao o le atua. Amen. Whaawawina le tātou tusi. Ua ta oto foi le tamā o po piloi i le mai vevela ma le sana toto. Ua aluatu Paulo i a te ia.
ma ua tatalo ma whaahee lea ona lima I lunga ia te ia, ua whaamalo lo ia te ia. Le tangata, o loo maua I pea filifili I ona lima, o loo mamoli atu I Roma mo lona whaamasinonga, a o loo whaa lia I pea vā venga o le atua. Tasi lea mea, ina ua vaaia, ina ua uma ona moli mau, maliliu mafau-fau o tangata, malatou talitonuina e ese le nei tangata. Le ua whaamaonia, I se tasi fo I o tamasa ta oto I le mai vevela, ma le mai sanga toto. Lea ua whaahee ia I limo le apostolo, ma whaamalo lo ia te ia. Le nei fo I vaenga o le tatou polkalame, o ai se tasi o maua I se mai whaingata. I se mai, ua whaapea ifo I lona loto, ele ai se fofo. Ai tiru sila mai I le nei ngase, sa maua I le nei tama. Ele o se mai whaingofie. Ai whamaia, na whaahee I ai limo le apostolo, ma whaamalo lo ina ai oia. Ua whaia foi le nei mea, ona o mai ai lea o ena mamai umalava I le motu, ma ua whaamalo lo ina I lato. I ia le atu auto uma, o e ti ngā ina ma mafatia I avenga, na wala au lava Yesu o mai ia te au, e malo lo ai auto. Ua lato walo lofa mai fo ia te I mātou I mea le lei e tele, wa o ina a mātou tu wa atu, wa whaahee o I lātou I lungo le waa, o mea e aunga. Mana tua fo I le nei fo launga. Na o tangata lava na whasaoina e lua se lau fitus fulmaleono sa I le nei waa. Ai na whaalea o ngā ina le waa. Ai maise fo I le o loa uma sa I tonu o le waa. Ai whauta I lea lofa o lea tua. Whamaia ua alofa ngia I lātou. Ele motu o tangata. Ma ua lātou fōai atu mea le lei uma lātou te mana o mia mo le nei fōlaunga. Vi ia le atua. E le tu lafo ina e le atua ona tangata. Amene. Iei teimi, e le ai se mea I o tātou lima. E uti ai le whasoa, po pole ai le loto, po le ale mea, o le a, maua atae au. Ai sila I le nei atua, o lo o tātou tapuai ai o le atua na te au maia. O le atua na te fōa I mai, o le atua na te laveai. Lea fo I waia fōai, na saunia e ia tangata o le nei motu, lātou te alo lofa I le nei au malanga. Ai mai se whamai o mea uma e au ngā I le nei malanga, I le tuuwa atu ma le whaua wina o le malanga I Roma, sa lātou whahee I lunga o le waa. Ni ia le atua. Ia, o le ala uo o lo I le vaenga. O lo whaau talaina. Ia, po o le malanga loa whaau waulo I Roma, pei o I le taunu unga o le nei whainga malanga, ina ia whaatau nuu ai lava. Le whaamasinonga o le apostolo. Ua mawai masina e tolu o na matou tuu waa atu lea I le waa alesania, sa I le motu I le tausanga wha. O lona whailonga o 𝚟𝚒𝚍𝚎. Woa e yuta I sa kusa o na matou no nofo ai lea I aso e tolu. O na folau whaatawhatafa ne ai lea ua o I ngā tai o rikui. Ua mawai fo I le aso e tasi. I le angi mai ai o le matangi o na o leo I mātou, I le aso I petuoli. Ua I loa ai ni o mātou uso, ua pulutia ai I mātou, e no nofo ma I lātou I aso e fitu. O na o atu leo I mātou I Roma. Ia, o na I vaengal nā na tutupu I te tonu o le nei malanga, ma wha wau atua I loa I Roma. Ua langona le tala, ia I mātou e le auso o iai o na lātou o mai lea, whaafetai ia I mai a te I mātou. Wo o mai lava I a pio foro, ma fale whaatau e tolu, wa wa ai atu paulo ia te I lātou. O na whaafetai lea I lea tua,
ma ua loto tele ai. Amene. Vi ia le atua. Tasi lea vaenga tā ua o le au nanga i le atua. O le whaaloto tele ina o i tātou ona o le auso. O nisi o le auso o lo i Roma. O e tali tonu ma whaatua tua i le atua. A o ino mai whaatasi. Le tino Keriso mai lātou e whaatua tua. E whaatupu ina i fo i loto tele ma le whaatua tua. Le tio aftalai fo i le fionga pa ia le atua. Le tuseo e penu. Aua ne i tu ulafoa ina. Le whaapoto poto ina o le auso. Aua ua tato i loa o le aso o le alii walata lata mai. Vi ia le atua. Ia lea ua tātou o loa i le whaai unga o le taunu unga o le neifai ngā malanga. I le nofoanga po o Roma. Peila wa fo i o nā whātia i lunga o le vasa i le a whā sa tau wau i na uma i le ola o le apostol. Ai na whaali lava le atua i le miti. Paulo, e te tū lava i lo whaamasinoga. E te o lava i Roma i le mea o loo a ngai i ai. Ai le ai se tasi. O le au malanga e mai mau le ola. Ai na o le vaa. Lea fo i la ua tū vai lava i Roma. Ua wha maoni ai fo i. Le wha maoni o le atua. Iana whetalai. Sa tau mawhai le vasa. E wha pēnā ona tā ofi le nei malanga. Sa oso wha i fo i le fili. E ia te ia, le ngata uono, ina ia oti ai oia. Ai sa le mawhai o na tuulafo ina e le atua, le tangata o le atua. Amene. Wa oi mātou i Roma, o na tuuatu lea ia Paulo e nofo i lona lava fale, ma se tangata tau e leo ia te ia. E le i maua lava se saolo tonga o le apostolo, o lea lava e noa o ia i filifili. O lea lava foi, o lo ova aia e leo po o le au tau. Ua mawai aso e tolu, o na whaapoto mai lea, e Paulo o alii o iu teia, ua poto mai, o na whai atu lea o ia te ilato, se mai le au soe. E ui lava, ina o le whaia se mea, wha le tau i le nuu, ma le tuo tātou tamaa. Ua tu ina tuai iau o fusifusia ma Yerusalema i 5 Roma. Ua whaamasino ina mai i lātou ia te au o na loto lea e tu ina mai iau e alu. A ua le ai sa ua mio e tatau o na o woti ai. Se iau vai le se tatu whai tau po ai lea na manao e release Paulo i taimi o na whaamasino. Langa o lea i le whaasa mofa mai, ua whaamasino ina mai i lātou ia te au o na loto lea e tu ina atua o e alu. A wawa le ai sa ua mio e tatau o na o woti ai. The Romans tried me and wanted to release me because they found no cause for the death sentence. Lona winga o tangata Roma, po le taitai au Roma, ma fita Roma, na lātou manao e release pe tatala i apau. Ai pe tai. O iu taia lava po ona tangata, o lo o tau mawhai pea ina ia mō lia o ia. Whai upes fulmaliva. A ua whaatu i ese mai iu taia, o na le matao fia lea o lau wala au ia kaisala. Ai leo ia te hau se mea e momoli ai lo nu. Ese le mānai au vāhenga ia. Ina ua le whaia e iu taia. Ina ua le ustai fo iu taia. Ma tau ma whai pea e loka le apostol. O lea na ia alanga ina ia momoli o ia ili whaamasinonga maua lunga i Roma leo wa tau nuu i le aso. Ina ia o tua i luma o kaisala. A ole vaenga muli lea e mane. Ai le ia te hau se mea e momoli ai lo nuu. Even though I had no desire to press charges against my own people.
le loto o le tangata e mama. Le loto o le tangata e sao. Na ia manao e avela na keis. I le whaamasinonga maualunga e whaatautaia e kaisala. Ai lo iai son manatu ina ia mo lia pe mo moli ai lona nuu pe tau sala ina ai. Le nuu o iutaia po o ona lava tangata i luma o le whaamasinonga. Ia ai se i tatou tilo pea po le ale mea nao o le nei whaamasinonga. O le mea lea wa o a ami atu ai ia te outou se i tatou whelo ai. Ma fe tautala hai, a wā, ona o le wha moe o Israelu, ua fusifusia iau, i le nei fili ua mea. O i e wha maunia ai. Pei ono au whai atu, o loo, noa tia pea o ia i fili ua mea, e le i ta tala ina lava. Ona, whai mai lea o i la tau ia te ia, ua matou le, maua ni tusi mai ai utaia ia te oe. E le i sau fo i se tasi o tato uso e tala mai pe fai mai se mea leanga ia te oe. Amen. They reply, we have had no letters from Judea or reports against you from anyone who has come here. Amen. Manatua foi. O tala ia whaamasino sa whaia o na whaamasinonga. E le ai se molianga. E le ai se mea e tusi ai se tusi e momoli atu ai i Roma. I luma o le whaamasino siri. Se i whai ma moli mau o le nei whaamasinonga. Lea fo i lau a moli mau tangata. O loo au mau i Roma po o iu teia o loo ta ape masala lau i Roma. E le ai se tusi na molia mai. E le ai se tusi na au mai e iu teia. E mo li ai oe po se ripoti e winga i ate oe. Vi ia le atua. A olo matou manao nei. Se i whaalongo atu i ate oe i lau taofi. A wā ua i loa e i matou. Ua tala e se ina le nā lotu i nuu umalava. Whapea fo i ole a sao mai i le apostolo. Po ole a le fia whaalongo fo i nei tangata i utaia i Roma. I le moli mau a le apostolo. Pei fo i ona talo sanga i le tupo a Keripa. O te toe fia whaalongo e ui lava. Ina whaalongo mua. Ha o loo mana o lava e tausa. Ili lava se mea. Se i molia ai le apostolo. A le ua moli mau whaamasino na tuana. E le ai se mea e tusia. E lei se li poti e mawhai ona momoli ai. I luma o le whaamasinonga maualunga. Vi ia le atua. O le aso na tuu e latou o mai e tangata e toa tele i ate ia i lana api. Ua whaamatala e ia. Ma moli tino atu i le malo le atua i ate i latou. Ma pulu nau atu i ate i latou i mea ia Yesu. Mai le tūla fono a Mose, a toa ma le au perofeta, e a fua i le tae au e o'o i le afiafi. Amen. Le nau ta inga lea o le apostolo ia whataunu uina, lona vala awina, na vala awai o ia e le atua e alu se i momoli, le tala le leia Yesu Keriso. Mata Jerusalema, iutaia, se ia o lava inu ese. I ia le atua, whamaina pulu nau o ia te i latou i mea ia Yesu Keriso. Vi ia le atua, esi o tatou whaalongo po le ale tali. Ua tali tonu fo inisi i upu, ua whai atu, a ua le talia inisi. Vi ia le atua. Olo iai se si vaenga, olo whatawaina ili nei. For all who believe and accepted Jesus Christ become a children of God. Da sau o ia, lona lava nuu, e le italia e ono tangata. Even his own people, they didn't recognize him.
they rejected him. But for all who accepted him and believe in him, has the right to become a child of God. A o i latou umana talia ma whātua ilona suafa. Na ia avatu ia ile manuia. I ta ua i fo i latou o whanau a le atua. Tasi lea vaenga tā ua o le nei tusi. Po lea lava le nau watu o le apostol. Whamaina pulu nau o ia. E launga atu. Ma whamatala atu. Le tala i le whaolatanga e ala ia Yesu Keriso. A le ale tali. Whai upe lua suma le wha. Ua tali tonu nisi. A ua le talia e nisi. O le mea mauti noa fo i le nā o lo o tupu. I le vai tau le nei ma le soifuanga. O lo tatou wola i nei. E a nisi. E talia ma sapa sapaia. Ma le loto whaafetai ma le loto mawalalo. Ai a isi. E nao na whaalongolongo lava. Ai le talia. Li ia le atua. Li ia le atua. Whamai. Ua tāofi ese i lātou. Ona o ese lea. A ua uma o na whai atu e Paulo le upu e tasi. Ua le lei. Lava le upu na feta lai mai ai lea nganga pa ia e le perofeta o Isaia i o tātou tamā. Ua whapea mai. I nā aluia i le nā nuu ma whai atu. O la outou whaalongo e whaalongo ai outou a e le langona. O la outou wa ai fo i e wa ai outou a e le iloa. Amen. Sa mo ai si o atu. Wa fia taimi o e whaalongo ai i le nei tala le lei. Lea ua moli mau ma wha manatu e le apostolo o Paulo. Le whetalainga le atua na awala mai lana perofeta o Isaia. E iai le taimi, e nao na whaalongo ai o na tangata a e le langona. E wa ai fo i lato a e le iloa. A wa mafia fia le loto le nanu. Ma ua whaalongo ngā tā o lato talinga i whaalongo. Ua moe i ini o lato mata ne i wa ai o lato mata. Ma whaalongo o lato talinga. Malangona i o lato loto. Maliliu mai i lato. Amene. Di ia le atua. Talitonu fo i tasi lea vaenga tā ua o le neima tā upu. I le naunau watu o le apostolo. Se i momoli lava le nei tala le lei o le whaola tanga i tangata. Ai peitai. Na manino lava le whai upe e lua sifu marifa. Na talia e nisi. Ai te ena e nisi. Na sava vali ese nisi. Na le fia whaalongo fo i nisi. Le ua tau nuu ai lava upu le perofeta. A waha o le mafia fia o le loto o tangata. Mafia fia loto o tangata. I ia le atua. Ua mafia fia loto o le nanu. O amailou loto i le nei aso. O amailou loto i le nei taeao. O mafia fia po o manifinifi lo loto. O vai po o maa lo loto. People are hardened their ears. They have closed their eyes, so their eyes cannot see. And their ears cannot hear, and their hearts cannot understand. And they cannot turn to me and let me heal them. Olo o wha pea tangata. Olo o le fia whaalongo pea tangata. Olo o whai lava le mea. E loto ia i le tama lo matua ia. Whabai whapea le tādia. They cannot turn to me and let me heal them. Wa le fia li liu mai. Mao mai ia te au. Se i o wha malo lo ina o lato loto maa.
Vi ia le atua. Vi ia le atua. Amene. Mai ia. Ua moi I ini o latou mata. Ne I vaai o latou mata. Ma whaalongo o latou talinga malangona I o latou loto. Ma se ili liu mai I latou. Ma o whaamalo lo ina o latou loto. Tele loto mawhatia. Tele loto manua nua. Tele loto wapau. Tele loto wa whaaleanga ina. Wa mahalepe-lepe. Wa masai-sai. Wa matuale ai se file mu. Talo fai. Le tele o lou mai moa ma lou wa ai atu I mea lo tupu I le lalo langi fafo. Le tele o tangata. O lo o ola I le mautonu. O lo o ola I le fefe. O lo o ola I le matelaina. O lo o ola I sawanga. Ai tā lofa lātou tele I langona ina lava. Lātou tele I whaalongo lava I le nei tala le lei. Ua ao ai Samoa. Ua nofo amu I si o tātou atunu. A o le fesidi. O e langona ina ea. O e langona ina ea le nei whiau. Po o lo o moi ini lava umata. E te le o iloa. O lo o maa pea lo loto matutuli pea o talinga. E te le fia whalongo. Ai whamai le tala le Isaia. Whamai le tala le pelofeta. Wa lato le la ngona. Mali leo mai. O hau e malo lo ai I lato. So I want you to know that this salvation from God has also been offered to the Gentiles. And they will accept it. O le ala lea iutaia. Ia I loa e outou, ua mō lia le ola tanga mai le atua inu ese. Lātou te whaalongo ai lapa. Amen. A whaiwa e le talia, ua misi lo wanoa, e malo lo ai lo loto malo wanganga. Outou uma o e tinga ina ma mawhatia I avenga. Sau ia Yesu, e te malo lo ai. I mai o le tino, I mai o le mawhau-whau, I mai o le loto, so se mea. Ua na o Yesu e te malo lo ai. Vi ia le atua. Whai upe tolsfulu, ua nofo fo I Paulo I tau sanga a toa e lua I lona fale e to tongi. Ua na talia umalava e na uru fale I a te ia. Amen. Vi ia le atua. Na whaalongo atu nei lava I le polkalame le tauta iai. Olo o latou tala noa mai ai. I se tai. Ua tula I mai. Na te whau fale I tangata. Na te talia tangata e asi atu. O lea tangia mai le apostolo Paulo. For the next 2 years, Paul lived in Rome at his own expense. He welcomed all who visited him. E se le mana ia a vi ia le atua. Te lo e le nei tala. Talu mai le nei whaamasinonga ma o tilo I le nei tala. O te mata tupea. I mea o lo o tutupu mai Samoa. I mea o lo o whaasawali ai si o tatou watu nuu malana whainga malo. I ia le atua. Whamaire whai upulea. E lua tausanga na nofo ai Paulo I Loma at his own expense. Na totongi lava ia lona nofo ai Loma mo le lua tausanga. E le I whaalango lava le apostolo. I le au whaatua ma le au kerisiano I Roma. E le o se tangata e whaalango I ni tangata. Tū lava o ia I lunga. Banga lue I ona 5. E to tongi ai lona nofo I. Vi ia le atua.
He welcomed all who visited him. Amen. Se tangata na te talia so se tasi e uru fale atu. Amen. Wana talia umalava na uru fale atu ia te ia. Ni ia le atua. E amai oe ile ne yaso. Fia ni tangata ua e tutu lia malou fale. Ai maise lava nai tangata o loo atu e moli atu le tala le lei a Keriso. A tonu e te fia talia ni tangata pea e vaai atu. O ni tangata aloa ia. O ni tangata maumea. O ni tangata whaifai longa. Po ni tangata fo i e te tau iai. Ai whawhewhea le tangata fia ai. Ai whawhewhea le tangata fia ola. Ai whawhewhea le tangata o loo latu e momoli atu le tala le lei. O e talia le lei e ai lo fale malou maota. Amen. Tele taimi e o mai ai tala inga mafe mai lo fale. E le ai ma se tasi o te te ena. O te le tū foi ma o whape atu o lau talito nunga lea. Tātou te mau ese ese. Le ai o le ava noa le lei lea. E te whaafeiloa i ai. I lo whaalo alo e tatau ai. Ma whaailoa i ai. A whai foi o lai tala i mai e le ese ma lo talito nunga i a Keriso. E le o le ava noa lea e whaasu sulu atu ai le mala malama o Keriso i nai nei fo i tangata. A tonu fo i o le lava o le mala malama. A tonu fo i o le whaase se ina. A tonu fo i o tupe ua to tongi ai. O lo o nau ai la tona i a savalia le ala. Ma tā lai fo i le la tau mau. Ma la tau talito nunga i le atua. Ai a whai o oio se tangata. Pei o le nei apostol. E te whatua tua pea i le atua. Ma e fia e moli mau i so se tangata. Tali tonu e te talia so se tasi e uru fale atu i lo fale. E le ngata ia i la tau e fia mana o mia lau fe so soani. A o i la tau fo i o loo feo i e tala inga. Pe ni tala inga se, po ni tala inga moni, a o le ava noa le na. E whaasu sulu atu ai le Keriso, o lo e whaatua tua, ma e tā ofi ai. Fa mai le whai upu muli po le mata upu, o le whai upu fo i lea. O lo au iai le tatou whaasoa ma le tusi o ngā ruenga. Ua tala i le mahalo le atua. Ma o atu i mea i le alii o Yesu Keriso. Ma le whaamalosi lava e lei vaoia. Paul, boldly proclaiming the kingdom of God and teaching about the Lord Jesus Christ, and no one tried to stop him. Amen. Ua umale keisi, ua koko nguku o le ki apolo. A ua manumalo Yesu Keriso. But may no one stop him from proclaiming the name of Jesus. Di ia le atua. O i fo ila. E whaamao nia mai ai. Whamai e lua tau sanga o nofo Paulo. Mato tongi la vaenga ia longa fale rent. O lona winga. E le i o se case. e le i o se case. Ua umale case. E le i tū ilu mo kaisala. A lea nao o a i Roma. A lea me ua tupu. E le ai se mea na tusi atu. E le ai se mea tusi ai utaia. Se i momoli ai le apostolo i luma o le whaamasi nonga maualupa. Ma ua umai fo i le case. The kingdom of God was proclaimed, and the teaching about the Lord Jesus Christ, and no one tried to stop him. Ele hai masesi na to e tau fia
le momoli ina o le tala le lei. Ua matua mā lava le ti apolo. Ua matua to i lalo popo lava le ti apolo. A ua tu mātila le fina ngalo le atua. Whaftai tama. Whaftai mo lau upu tama. Whaftai mo lau fisoso ani mai. I le awa o ino lau upu mai lava. I le amatanga o le nei tusi. Lea ua whai uina i le nei aso. Sa matou tuli matangau mai. Wha masinonga mataua lumanga. O tua inga ma wha masinonga o le apostolo. Lea lava ua o i le whai unga. E le aise keis na whai. Ona e le aise mea na tua ina ai lau au au. Whaftai se a oa onga tāua. Whaftai le fe au o le tala le lei. Whaftai ua tū mātila la wami o tonu. Ma ua Manumalo 𝗗𝗚𝗏 le ami o tonu a Keriso. Vi ia oe whaamanuina lo suafa. E whaavavau lava. Amen. E whaiuina whaapea le nei whaasoa. O le tele i o taualumanga o whaamasinonga. Lea e mata atuai i Samoa. Pei lava i le nei mata upu. Ina ua e le ngata uono le 5 o Paulo. Whamai le tala tangata iutaia. Afu. Ua afu. O le a lipi o la ina. Po le a oti o ia. I le o le ngata. Ma ua mawhai e o na lato i loa. O le fasioti tangata. Le nei tangata. Po le tangata mi o le anga. Le nei tangata. Aia. Na whasa o ina mai ai Paulo. Aia na lulu ina e Paulo le ngata. Ma tongi le afi. Vi ia le atua. Peila vana whaamanatu pea. Le whaamasinonga i lumo Filiki. Na whai mai e le apostolo. Filiki. Ia e whaia lau whaamasinonga a miotonu. Ia e whaia le mea pito sili ona le lei. Ai awan i ngalo ia te oe. Le whaamasinonga a tani. A whaiwa mamā Paulo. I luma o le nei whaamasinonga. E le aise mea e salai. E le aise mea e ta taua i o naoti. O le whesiri. Wā mai tau. Wā mai lau whaamasinonga. Wā mai lou loto. Langa i le aise tasi e silio na malama ia te oe lava. Mau lava. Naido oe lava. Whapena fo ia te au. Te whamasino e lava oe. E te su e i fua i lava oe. I lou loto. Pe iai se mea. E te salai. I luma o le atua. Pe iai se mea. E le o le lei ai. Le lua mafutanga ma lou atua. A le o le nafo. Pe iai se mea e le o le lei ai. Le lua mafutanga. Ma sesio uso a tangata. Le porkalame le nei wa whaingoa ina. O le ngaluenga o le leinga. Mo tangata uma. Se i toe fusi ai o tā manua. Se i toe fusi ai o tā loto Samoa ai. Wa umani loto na manua. Wa umani loto na matua whaleanga ina. I le sa i linga o le fina ngalo le atunu. Mo se whainga malo e tūlai mai. E le o le avanoa le nei. Fusi ai whau o malo. Toi tu mai whaatasi ai o tatou loto. O se ainga. O se malo. E whaavai i le atua. Le atua lea. Le atua lea e talitonu ai le apostolo. Na tua i lava mai le
tanga o le nei whaamasinonga. Lea ua whai uina e le ai lava se mea e sala ai. E le i whaatau nu uina fo ilona nau e tū iluma o le whaamasinonga maualunga. Ai sea. E le ai se li poti. E le ai se whaamaonianga e te tau ai ona sala. Ai a mai oe. O a mai oe le nā o loo e tū le whaamasinonga i le neitai. O a mai oe na ua whaasaoina oe mai le whaamasinonga i le neitai. Sa iai se mea e te tau ai ona e sala. Sa iai se mea sa te tau ai ona whaafale pui pui oe a ua e salo. A ua e sao. Ona oni whinaunga pe pelo mani a wala whaapio pio. Amen. Mānai ai o le whai upu le ana tala noa atu ai tangata o le motu le hei hapau. Awa le ai se si e mawhai ona tu, wa e sao mai le sami. Ai le mawhai la ona e sao i luma o le sila whanga a le atua. O le tala le tangata na ave, ina ua mau le ngata i le lima o Paulo, wha mai tala tangata. O le fasioti tangata. O le tangata anga sala, o le tangata mi o le anga le nei tangata. Ua sao mai le sami, ai le sao i le sila whanga hati a le atua. Bi ia le atua, e le o tū lava, le porkalame o le leinga matusi atu se lima. Ai pei lava o na whai atu, o le nei tusi wha solo sa a mata mai ei. Ai pei lava e o tutusa le lei, ma mea o lo tutupu i to tonu o sio tatou atunu. Lea foi o lo mo lia ai, lea li pale mia filifilia o Samoa. Lea o lo mo lia ai, tai o Samoa, e o lo fai a upu fai a sio tatou atunu. Na e wha solo le taimi nei wha masinonga. Lea taimi ma lea taimi. Ai mai se foi o tātou tangata lau tele, nisi foi o loo a whaina i whaamasinonga ese. A le mānai ai o le neitala. Pei foi o tū lai ai Paulo i luma o le fono ai utai ai lona whaamasinonga mua. Na matua ai a tau tino ai. Ma le loto tele, ma le whaamarosi. O loo ia whaia le mea tonu i luma o le atua. Lea lava la ua taunu. Ma ua whaamao ni ai foi. I le mata upu muli le nei. Ina ua le whao o ina se whaamasinonga. O nei tonu masao lana sa vali i luma o le atua. Ae mai se foi. O le whaataunu uina o lona vala au wina mai le atua. I ia le atua. Fa mai le tasi fai upu, po le fai upu e luas fuma le la tatou fo'i atu ia. E fai uai le tatou por kalame i le nei asu. Wa pulu nau atu ia te ila tou i mea ia Yesu. Mai le tū la fonoa mose a toa ma le au pelo feta. E a fua i le tae au. E o i le afiafi. Ua tali tonu fo inisi i le upu. A ua fai atu. A ua le talia e nisi. Ma le tala le pelo feta o ise. Wai ea se tali tonu i la matou upu e tau longo atu. Amen. Li ia le atua. Na o ila tau la vana talia o ia. Ma fatua tua i lona suafa. Na ia avatu ia ile manuia. E a vea ai i lātou ma whanau a le atua. A whai o lau filifilinga le na. Wa mai le tala a le perofeta. Tā lofa ua le whaalongo. Ua tutuli o lātou talinga. Ua moi indi o lātou mata. A ua le fo'i mai ia te au. E malolo ai o lātou wanganga. Sa moa e se ua tunu pele. Tātou fo'i i le atua.
e file mu ai lo wanga. E malolo ai lo wanganga mai le vevesi, mai le ai o se file mu. Mai mea o lo tutupu, ma felava sai solo ai, mea o le soifuanga o lo tatou wola. Ai a whaamaua lalo o tatou loto. Ma tatou foi ile atua e malolo ai o tatou wanga. A whai e te fili le nei tai au. E te fia talia ina, whamai na tali tonu nisi le upu a Paulo. Ai tu lai isi masava vali ese lātou te le fia talia. Whamai o ane, na o lātou na talia o ia, ma whātua tua i lona suafa. Na ia vatua i le manuia e taua i lātou, o whānaua le atua. Ona e muri mai lea i upu o le nei te talo. Le atua le te maa, whaafitai mo lau upu. Wa o whaalongo male tutoa. Wa o iloa ai o au o le tangata angasala. Tele mea leanga na o whaia. Tele anga sala na o solia tama. Sa ta tau ai o na o whale pui. Sa ta tau ai o na o le oti i atea. A o le nei yaso. Wa o whaalongo i lau upu. Wa o manatu o te liliu ese i a ua mio leanga. Ma o liliu watu i a te oe Yesu Keriso. O te tali tonu ma le whatua tua i lo loto. O te mā ngalo i lo toto Keriso. Talia mai a. O te tuina atu lo nei tangata. E a vea i o Yesu ma li i ma whaola i lo wolanga. Whaafetai wa o whaola ina i lo wa lofa tuno. O no Yesu. Amen. Ia, e momoli atu le whaafetai tele. Sa moa si o watunu pele i lo mafuta mai. Wai lava ua langona mai le leo o le nei Paul Kalame. Ia, se atu le nei Paul Kalame. Whaalau tele le mālo le atua. Ia, e ala i lo se atu i lo ainga. Se atu ni niau wō. O e fo i e pele i ate oe. Whaaso atu i le upua le atua. Whamanuia le atua, sa moa si o watunu pele i aluenga fo i mawhi au whai ua le nei vai aso. Manuia le anga i atu o le tātou wholaunga i whai unga po toi masina o to toi o le nei tausanga. Pule alofa le atua tātou te au lia, ia le vai aso fau o mua. Tātou te toi mafuta fo i lunga lava o le nei polokala. Ia ma o le whai unga fo i lea o le tusi o ngā luenga, pi o le tātou mafuta mai ai le amatanga o le nei tausanga. Tu maupea le vi inga i le atua e ou le pule ma le mana umala. God bless and shalom.